ठोकने अथे 6-7 हप्ता दिँदो छेजुन हो यो कोला मर्ने नापा झन्डै 3.5 वर्ष छेजुन नंग 3.5 वर्ष छे रिटायर जिया चना अनलिपा चाहिँ आन 22 निगममा 4 वर्ष यहाँ बना होगा तर जो 4 वर्ष सिरेका आ रिटायर जोगा अथे बिचे मखो फुल टर्म सिरेका जग ठोकने 6-7 हप्ता त खासै छु ला महिनी वे यो गन सेमिनार बन्यो गन बराबर सर्च चने ज लेक्चर बि त गन कमले क्लास का त व्यवस्थापन सम्बन्धी क्लास स्टाफ कलेजमा बराबर सर्टु खुनजी का सर्ट ल खुनु सी आर्मी अफ कर साहब तेरे छौ लेक्चर बिए पछि 1.5 घण्टा ल खुनु सहसचिव त दुला मला गबले कलेजमा सर्टु भिग जिनो इंजिनियर देरगा न्यू कन्फरेन्स जितना 8-10 मिनट न एक्टिभ ल अलि म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन न मेम्बर का अन्न फ्राइडे टक दया हरेक शुक्रबार न सती अलि छौ चाहिँ त्यो नेपाल काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्स गाडो अन प्ला बि छि राजदूत रिटायर जुमी या मेम्बर दो पनि अन्न मेम्बर जत नउदु जी नापा दियो अया था व्यस्त अलि छौ न्यू ठक ठिक चयो आर्टिकल चयो किताब चो धाबी न यो गुडु किताब न चेलर गाना मति जुनो उखुन थम या वन चो बि गा धावल थम यो बायोग्राफी थे तर बस या जिए थने चो या चाहिँ पछि त वो व्यवस्थापन सिद्धान्त न मिले जिको प्र्याक्टिकल सुझिया फै आयो किस्म चाहिँ किताब चेलर गाना मति नडु उन लिपा चाहिँ यो कुसान जने हो छला छेचरिम थे म चाहिँ हान चाहिँ गन किन राजनीतिक नियुक्ति ज्या गन वनिलरगा उकी चाहिँ फुकेस्न ढाव जिल्ला रेडियो थिने जिल्ला हेल्टन चाटै बिउनी गन या चाहिँ हान नेपाल सरकार नियुक्ति आसा नापन 3.5 वर्ष छेचुन ढंगा लिपा नियुक्ति आयो आल नक्ति 7 हप्ता तिन दट गन छु आया चान्स हो सा वनी विचार दु वो जिगे छौ पछि त मनोबल ल्याउला कन्फिडेन्स र न्याथा न न्यागे थाकुपति संस्था जुसाना चला फुदै थे या छोनो भावना दु या मनेगा ए दुली आसुया गेजी भने कन्छ नेपाल बाइस निगमले चाहिँ 4 वर्ष चुना थनवे जुल जी रिटायर जो जुल 4 वर्ष झन्डै चाहिँ 3 वर्ष 2 महिना ती एक्टिभ जिया थने चले नजुल तर यो कुसा मुसु थो वंगु चाहिँ 10 महिना ती जी थन चला मन त मला 4 वर्ष 10 महिना ती लास्ट त्यो 10 महिना चाहिँ मे सम्म कार्यकारी अध्यक्ष गाउँ हो मरण खरेलमा वन चलाउली जी उक्यु जी धान मसी वो पिरियड हो त वया नापा झन्डै 3 वर्ष चुनावले छोला वे चर्चा हुइ जंपति वाइट बडी जानुपति जुल वो ठाकुए जाओ तस्के ठाकु अन वया चाहिँ वो नाप दुनी यानो जात यो कोसा मुसु मलाई दुनी योको चाहिँ सुधार यो जाइ नडुगा जी कम्प्युटराइजेसन चाहिँ कया किया अन चाहिँ व्यवस्थापन सुधार यो पति योको स्टेप्स त कइरु वो डिटेलमा लाथि छन माली मखो तर वो सोयानो वो संस्था त झन्डै चाहिँ 2 दशक दै 20-25 वर्ष तक शिथिल जजुङ संस्था उके त चाहिँ झट्ना थका मापति संस्था त वो मान्यता चाहिँ अनु चाहिँ जैनौजुल गाव थका माव कारण छुरा वो नेपाल वायुसेना निगम दै छ पर्यटन क्षेत्र नापै तस्कै आबद्ध जुपति संस्था जुल गाव मलाई नेपाल वायुसेना निगम थामो तल्ले पर्यटन क्षेत्र विकास जुए मखरे मान्यता गयो संसारभरि मान्यता मलाई फुके हा अठे सिंगापुर अन टुरिस्ट यो गोंगे सिंगापुर एयरलाइन्स हैन थाइल्यान्ड ने चाहिँ वर्ष 3 करोड देथे टुरिस्ट उना जंगडो आ वो थाई एयरलाइन्स हैन नाबान्छे योको उदाहरण दुगा मलेसिया अठे मलेसिया न खास सुएसी छु दु मको न एसिया न 2 करोड 3 करोड तीन टुरिस्ट उना चाहिँ मलेसियन एयरलाइन थाओली अठे अफ्रिका न योको दु नेशनल एयरलाइन्स थाओ था पर्यटन क्षेत्र थाई विदेशी पर्यटक त योको वइपति
ए जुनी छिथानो चाहिँ ठो थाम होतले पर्यटन क्षेत्र थाम हो पर्यटन क्षेत्र चाहिँ दस्य अप्पो चाहिँ जागिर बिउठा मतलब मनोले ज्यादैपट्टि सेक्टर हो छो उद्योग नेपाललाई जी हामीले ढाउ चाहिँ थन चाहिँ पर्यटन उद्योग यो खाने दुठा मतलब दिशे उरा राष्ट्रिय नेपाल थे अब देश दुईमहरू मतलब चाहिँ पहाडी भन्छ गया वो प्राकृतिक सौन्दर्यता अनि यहाँ लुम्बिनी अनि यहाँ पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ मतलब यहाँ यो चाहिँ थियो देवस्थल दु गु चाहिँ अनि हिन्दू टे त्यसका वेपति बुद्धिस्ट दिए जुल यहाँ योकै सम्भावना दु संसार दृश्य मामला ट्रेकिङ रुट त नेपाल रहेको संसार माला ट्रेकिङ रुट बुझ्नु छ नेपाल देखा यो सामो छु विदेश चाहिँ छु अयाले गुली क्यासिया माउख अयाले गुली चाहिँ चिसमा हे माउख पर्यटक त वो चाहिँ आतक हे मफ्नीका 10 लाख दिन थिएन मलाई अनु मेपन्ता करोड थियो नेपाल सोयानो योको चाहिँ कम सोयो दुठा करोड झी योको सोयो दुठा पर्यटक तस्कै चाहिँ लाला जी था चाहिँ 10 लाख अब बल्ल 20 लाख हेवला रगा चाहिँ कोसिस जान्छन् न अब 20 लाख पर्यटक हेत न नेपाली एयरलाइन्स तरुङ भूमिका दु तो गे जा अलमल जचन अन्न मलाई जापान आटक हुनु पनि कोरिया हुनु पनि अनि साउदी अरेबियाला पर्यटक स्यान नेपाल टेउ लागि खाओ तर जापान कोरिया चाहिँ के चाहिँ यो टुरिज्म पोटेन्शियल दुगा न वो हिसाबमा चाहिँ जी अनि 3 वर्ष एक्टिभ जाइनौली चाहिँ मेन चाहिँ फोकस भयो आ उकी चाहिँ गेर हातमा चाहिँ वाइड बडी वेट हुँगा मलाई कमर्सियल फ्लाइट सूर्या चाहिँ 1 महिना लिपा जी अन व्यवस्थापन स्वयं अफ्टका मलाई थाहा राख्दा मेम पनि कार्यक्रम प्रमुख होला मलाई ए जुले चाहिँ अब गेजुर घाट हासा जी चाहिँ फुपाका दुनिया खल हासा न आयो व्यवस्थापन या त आलोचना या उठ्या जी जुला मलाई त वास्तविकता छुरासा जो हिसाबमा 5-6 महिना यहाँ जापान और कोरिया चला होगा जापान कोरिया चले जुल की वर्षया झिउ चाहिँ बिजनेस प्लानहरु हरेक वर्ष 8 अरब यो चाहिँ ग्रस रेभिन्यू आम्दानी दियो मतलब वाइड बडी न्यूली जग्गा आ झिसो अनि किस्ता पुलियो सञ्चय कोष नागरिक लगान पुलियो रे वाइड बडी चाहिँ पुलियो रे वर्षया चाहिँ 3 अरब ती जग्गा ख आम्दानी 8 अरब 3 अरब चाहिँ सामो ब्याज तर खास तरुङ ख मक्का पुले फैपट्टि तर आ वो कोरिया वो जापान चले आवे ढिला जुलगा विभिन्न कारण हैन मतलब छा ढिला जु दैपट्टि खे चाहिँ जी नवा मसिना जन छा रान जी अन चाहिँ एक्टिभ कमान्डर मरु जी मतलब वो 10 महिना गु ख 10 महिना मे यहाँ चलेन बिल वाइट बडी ल्यान्ड ज्या वाइट बडी चलेन कने खुन चाहिँ जिदा चाहिँ ओ छ चला मला मे मोइ राबले जिला सुंग लाट टोटा तुन माल्ने मतलब जी 28 तना बेजी पुरा टोटली आयो व्यवस्थापन बांग्ला चलेन जापान कोरिया एक न चलेन ब्याज पुलियो छ खुरखुर जान्छौं गस थपाजौं तरुङ खजुए म हो मतलब उकी चाहिँ ठो वाइट बडी हाउ गलत थाइ चाहिँ वो एकदमै गलत खंगा हो वाइट बडी महत्वले पर्यटन क्षेत्र थाहा भए म हो न मतलब डाइरेक्ट फ्लाइट आमाले जापान आमाल जापानी त्यसमा दैजुनी आन जापान नेपाल भए त ओए थे वहाँ चाहिँ हवाई दै था ताफुले भन्दा सोका भन्दा गा वो एयरफेयर हवाई भाडा कोरियानो अथे कोरिया चाहिँ अमेरिका वंश द झन् 15-16 घण्टा की फ्लाइट थन वेबले 6-7 घण्टा की फ्लाइट झन् ठिकै दोबर थे युरोप अथे रायो दिल्ली वन्त द अमेरिका दिल्ली वन्त द काठमाडौँ भएर थाक ठिकै अब वो फुक मिलाएर चाहिँ झियो एयरलाइन्स चाहिँ थाटा 7 मा ल अहिले डङ्गो चाहिँ भाडा जी छ टुरिस्ट यो गई आ छौ चाहिँ यो पैसा मसिने छौ सुखौं राख्न त न संसारभरि यो चाहिँ साला खाला छौ देशे चाहिँ हवे देश जिमा 11 जवान चाहिँ विदेशी पर्यटक द्वावन कि छमे यहाँ जागिर पावे जी मलाई झिथा चाहिँ झनै बाना हो खुम जग्गा विदेशी पर्यटक बोली छमे यहाँ इम्प्लॉयमेन्ट देयो छमेस्त जब देयो थाबले त नेपाली अर्थतन्त्र त कायापलट आयो दैपति उद्योग थियो मेरो छुयमहरु पर्यटन ब्याग ठोक गे खमोठ्या जंग आज न गयो जायो मलाई मेरो चाहिँ उद्योग मरु न मेले फुक्क कच्चा पदार्थ माने
80% दिन कच्चा पुरा झिकामा गार्मेन्टजीमा कार्पेटजीमा झ्याउजीमा ह्यान्डिक्राफ्ट भन्छ दु ह्यान्डिक्राफ्ट न आछि त चाहिँ थन छुछु या चाहिँ वो इन्डियामा चाइना पिले जङ दुखेछ जिन्सहरुले मतलब दुनिया खाना मस्यो तर ह्यान्डिक्राफ्ट एक्सपोर्ट गर्न यो झ्याउका कमाए मफु डलर कमाए त टुरिज्म थे बालापति उद्योग दैया मफु छौ डलर कमाए त छौ चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन या त आछि 10 लाख हइले चाहिँ 1 करोड टुरिस्ट वाल के चाहिँ वो थन ठुलो जागिर देगी मनुटे त मतलब वो अरब उना जमी मलेसिया उना जमी ल्याउ या थन जागिर नभए त बेर मरो आया ट्रेकिङ एजेन्सी जाइन जमी आम छन छन मे साधारण गाइड थे यहाँ पिछ महिना 1 लाख महिना जमिन दो 50-60 हजारले चान्छु न अब टुरिस्ट बरेजले आपिला गुल्ले गुल जागिर दे गाइड ते गुल जागिर दे एजुले चाहिँ जी वो अन नेपाल एयरलाइन्स से न थो किसमें थो धर्मयोजा 3 करोड जनता त चाहिँ जागिर बिउ 3 करोड जनता त चाहिँ यो पर क्यापिटल इन्कम प्रति व्यक्ति आप बढाएपछि छौ इन्डस्ट्री त टुरिज्म वो टुरिज्म इन्डस्ट्री बढावा बिउपछि चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स होला वो हिसाबमा चाहिँ जाइन जनो तर आथन मियान इन्जिनियरिङ एसोसिएसन गोष्ठी जिदा क्वेशन जन समय यहाँ तो छुजुले थो नेपाल एयरलाइन्स गेजा ठायामा फो तो मेमे पिसन चाहिँ व्यापार त्यस हवाई माफियाहरुका दु खलक मखो रा जिन्दे हवाई माफिया 2 लाख पक्का जिन गल्ने नापा जी नापा फुवा हइरा न्याना चाहिँ नेपाल बाइस निगम त थथे सेबले जेले टक तल मखला आला चाहिँ इमसा चाहिँ छुछु बान देका हइजा न्याउ चाहिँ निने जुसान चाहिँ झिछि छोन्यु च्यानल टिभी पत्रिका चाहिँ एटाक याओ याओ इ मूर्ख थकाले यार इन्दो याकचोङ सुनान थिबार नका याकचोङ हइजा चाहिँ वे रुंगा अन चाहिँ थाल ब्याल तितर भित्र याना मखला वो भ्रष्टाचार ढका मामरो खलाना मखला उगेर चाहिँ छोकिसमे जिदा बन्ना म्यारो छोल नेपाल बाइस निगम यार खतम यार सो मेरो छुया म जिदा बन्ना म्यार छ याना नेपाल बाइस निगम ठगावे म कथो सुगत अन्तन्तल नेपाल बाइस निगम बालै जुल न्यू हइजा हेयर उंगल व्हाइट बॉडी ब्रांड न्यू पहिले हल्ला आउ गयो वो चाहिँ डेन्टिङ पेन्टिङ हेर प्लाउ हइजा है थ सुगत चाहिँ हइजा ब्रांड न्यू है फै मगरेगा अनि फ्याक्ट्री प्याउ हइजा न्याना केना बिया मलाई अन चाहिँ जिया का 50 जमान नेपाली देशमा सोया हो न ए जुले आठो छ्या माओ छ्या धेथे चाहिँ अल्प व्यवस्थापन चेन्ज जान मिल इमसँग व्हाइट बॉडी आफु दामा डोल थन अहिले चाहिँ जनता त सुदै बिल हे म यो हइजा हो व्हाइट बॉडी घाटा हुन रहा संसारै मर्यो 200 वटा देश चाहिँ हजारौं एयरलाइन्ससँग व्हाइट बॉडी चलेन कमेन्जुङडो नेपालले त चलाफै मको रहिबदि न संसारै गर्न दै ल वाइयाटो खो मला जाना जानी थो व्हाइट बॉडी न हे त चाहिँ अलमल अलमल याओ पुए सिधरा पुसी दे बोल्ने हाला मला गोवा चाहिँ जी हइजा ल्यान्ड यार हुँगा चाहिँ कमर्शियल फ्लाइट सूर्य 1 महिना लयो जुल वो झिउ चाहिँ भन्सार पुलियो थो झिउ छ न्युसँगो लाइसेन्स क्या हो हिसाबमा अन लेपा चाहिँ जिउ हिसाबमा जितय अन तै तौ खाउ जुसा 10 महिना न्यान जी वो डकुमेन्ट प्रमाण दिया फो कि 6 महिना न्या कोरिया न चले जिन बोला जापान न चले जिन बोलगा अले 6 महिना न्या कोरिया वो जापान चले जो खासा फुके प्रब्लम सल्भ जियो गथ मलाई थियो क्याश जेनेरेसन जिगी यो क्याश फ्लो रही सु समस्या देमको सुरसुरे भजी त वो पनि वो ड्राफ्ट का मिला पनि ख नाप्न अठै न जी 4% यहाँ चाहिँ उनाले अबले डावा डोलन नेपाल एयरलाइन्स उन जमे कर्मचारी फुक्क थथर कान्छङ दो मी बर्बाद अन्त नर्भस जाजङ दो यो हइजार या चाहिँ बाँगे चलाए मुफो ब्याजे पुल फै मखला रहा जिन्चो 4 वर्षको छुनिया चाहिँ ढिला मजीको सामो ब्याज फुलानी छुन्तके ढिला मजो नि सञ्चय कोष उगी याना न व्हाइट बॉडी त इन्फो थियो बित तयार नि आन उखुन्ती सञ्चय कोषमा प्रमुख हेरेर खनाउनु दु छो पार्टी नाप्ला वो म होछु जी जिमकेला आथन देव त्यहाँ टेठा मरिया 4 खरब तेन नगला 4 खरब सञ्चय कोष देवा कर्मचारी देवा आ गन लगानी या गन लगाएर जेचौ ठ्याउली तिन लगानी या रस फर्स्ट क्लास हिम त म छको खुरखुर थियो प्रजङ खसल जिमसँग हान मे थियो हइजा न्याट न जिम थियो बि
त्यहीपट्टि जिउ प्लान चाहिँ 10 मिनट यहाँ जिता लिम्का जिउ प्लान चाहिँ दसा हो डोमेस्टिक न खुआ चिजको हैजाना दक्को एयरपोर्ट चलायो अब 32 एयरपोर्ट चले जुंडो अब 32 एयरपोर्ट 15-16 तक अब हैजाज म मेउ चाहिँ अनु छु त्यो सात चाहिँ जो होइ थाल्यो जन गर्न एयरपोर्ट उन्न फुकन चलन मिरेगा नापा उखुन मरुमपट्टि चाहिँ रविन्द्र अधिकारी दुले वो चाहिँ प्रधानमन्त्री त कया खनाना का फो हैजान न्याउ सुसियामा यारगा अनु चाहिँ सम नो तय म एकदम बालाम इन्जिनियर समेत याबोया वो चाहिँ टेक्निकल डकुमेन्ट तयार याना तेन्द्र सेन्द्र याना वो न्यापट्टि न फुकपट थिएन वो न अठाइ बेच न मला आथन गेर हा न्यू ग्रुप दु थन डोमेस्टिक न छिउ चाहिँ आन्तरिक उडाने न नेपालगन धनगढी लुक्ला चले जमिन जुन नि व्यापारी त इमो धर्म चाहिँ व्यापारी आएको इमो धर्म चाहिँ धिबको माया आएको तर सरकारी संस्थान ज्यादै मको सिमसन चलादै मको ढाडै मको नि प्राइभेट सेक्टर हो नाप्ना पाउना कम्पिटिसन हैन अहिले चाहिँ फाइदा छु जनता त जी गाहकी त जी कम्पिटिसन नै भयल गर्ने जसले मोनोपोली यो अर्थ हुन्छ नि आ करिब प्राइभेट सेक्टर ते मोनोपोली जा चंगली नेपाली एयरलाइन्स दावल कि बर्बाद दिएगा इम्न मयगा नेपाली एयरलाइन्स थावै मय पिएको व्यापार दुका छन सकला चाहिँ थो विदेशी एयरलाइन्स 24 वटा एयरलाइन्स भइ जंडो वही जीएसए त दुका छन एजेन्ट नेपाली त मलाई इबिन जना नै चम्पी इम्न यो मको नेपाली एयरलाइन्स थावयो अनि मेरो चाहिँ डोमेस्टिक एयरलाइन्स नै मयगा अहिले इमो चाहिँ फुकेसमा छौ सामूहिक राठे होला थो कंसाकाला खतरमपट्टि थोला चलै थेन्छ थोला नेपाली एयरलाइन्स बालगे थेन्छ थो नेपाली एयरलाइन्स डोमेस्टिक न धमाधम उयै थेन्छ त्यहीपछि छौ इमो छाप परे जले एजिया चाहिँ यो विषय मयले अहिले पत्रिका न लागपक चाहिँ बेला वो अख्तियार सुजोङले आज नवा मैला मलाई अख्तियार बालगे सुजोङडो छौले भञ्जिए डुले अनि फुक भमी डोङला जो हिसाब जिमिन टुक्का ठ्या पैसा मिलेना मतलब ऐन कानुन फलेना फलोयाना ग्लोबल टेंडर दे विषय बालाउ छुदैया संसार ग्लोबल टेंडर एना छिउ कंपनी भाकया छिउ कंपनी दस्य बालाउ कंपनी दस्य दंग बिउगा वन भाग्यन गाट इतियो गजि भाग्यन दु नेपाली एयरलाइन्स या मतलब दस्य दंग पछि दस्य बालाउ सामान हो प्लाङ हविसा न्यावर गा चाहिँ तैजाला प्लाङ हविसा सोयान दंग त नुबी मजुला ढावले मुजुगेन ढावा प्लाङ हविसा जुर गा चाहिँ तेन्द्र हेर्नु नि म 3-4 महिना चाहिँ चले जो हविसा न्यावर गा फ्याक्ट्री प्याउ हविसा मजुला गा छ म तल अब मुजु ताइमला मूर्ख जुल्ने हो के घुस्ने चाहिँ मजु ढामाला मेरो मलाई एज या चाहिँ थो वाइट बडी वोली चाहिँ अलि छौ चाहिँ मेरो अलि मामरुपति यो कुचोल एयरलाइन स्टेसन म छौ मेडियान छौ यु खे गु कि जिए मुठुपति ख जिला एभिएसन इंजिनियर मखनि जिला टेलिकम इंजिनियर जिए मुठु खम्पति एक्वेसन जना होला पत्रिका चाहिँ होला जिता चाहिँ इंजिनियर त नाप्नाबला सुरसुला जिमि जिला जना हो गा मुखमुखो चोर गा लिबला सिरियस जेवल गर्न आ चाहिँ अन्न चाहिँ 8-10 महिना भित्र थो निश्चित पत्रिका आइज न मलाई गर्ने गुले अरब घाटा रगा अहिले चाहिँ जी दुबले अन्न चाहिँ अन्न बिन 400 जमान कर्मचारी त तस्कै मोटिभेट याना मलाई जियो संस्था रह्यो दूरसञ्चार व विद्युत प्राधिकरण या माथि आफ्नो संस्था रहा ताने खया ख 10-15 वटा हविजाज बोल कि इमोसन जिमो चाहिँ आम्दानी नपजी धगा चाहिँ इम चाहिँ एकदमै हौसला बढे नाटे थियो आ चाहिँ त्यो वाइट बडी वया चाहिँ घाटा जुलका झिझिझे पत्रिका ताने घाटा न जजन थे अन मला जुबले छु या इबिन प्यानिक जुल इबिन नर्भस जुल ए या अञ्जमी छम्जिम त्यहाँ जिदा फोन पिन जान चुन्दुगा सर फेरि फर्कने हो किरगा जी धेर तुरा जी आउन हाउनी जिदा चाहिँ मछा मला फुके यहाँ गहन लोइम दाइ द हानो मन त सोलगा छिमसन तया चाहिँ नेपाल सरकार न जिदा चाहिँ छछको हान चुनाव्यो बर्बादे जुल मला ढाका ढासा जीववेदला हान तयारी नि उका यहाँ अन्तरबाट बिफो मलाई आटक जाइन चुनाउडो स्टोन चाहिँ बनि तक छेजना छ
एजुली चाहिँ हानो ल्यावन्त छुया सतु छल भने माल्ले